Kausar. Tafalai dan cintailah surah ini, karena kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dengan surah itu. Tafalamu surah Al-Kausar toh? Ya kode tafala inna atayna. Kode mau patafala inna atayna mati bawa nih. Iya. Kemudian situngan lagi itu kutumelo salama 2 milalang 2 mito usaha kangina maega amalat tananya dosata namo asiratu dosata ko siratu mo ichi di decet salamatoy kamakiro namo si salachi dimi tapi makoye angka tu sikiri termasuk sikiri makadanya bitta namo pada gan nabusawai ukotasi edosamu angka tidak dapat impong Allah Ta'ala kaya ganyan ro iya kutupura mas sampai jam mengaribi nanti dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yutlaqu li syai'in qadir ke-10 yan tu pasus sudo satu makale nabita namo pada gan nabusawai ukotasi edosamu angka tidak dapat impong Allah Ta'ala tapalami ro to la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iya ya matuti baca kutumeta mo pasae supaya dia natipu kita we tapi to lalo baban na pasae yo la kututamo pasae aja na balu-balu na mite yo la lupa tama de babange na pay baca ya tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yutlaqu li syai'in qadir angka to na rampe na bitta tasabbe na malaika maponco mio na ya la ilaha wahdahu la syarika lah tapi ya tasabbe na malaika 2 gunana ya tu kumakadaki sikiri na malaika subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sikiri na itu ya ko tasabbe na tanayro ya ko tasabbe na malaika subhanasil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh